ia le atua lenei taeao fou nei taeao matagofie e fiafia foʻi lonei tagata e feiloaʻi ma faatalofa atu i le ia maualuga o se tatou atunuu tupu ma tamāliʻi tamā ma tinā matutua ia i le gata foʻi lea faatalofa atu i tatou faiga mālō taʻitaʻi o se tatou mālō se foʻi e augalulue ma i latou uma o loo tautuaina se tatou atunuu o Samoa ia seʻia oo lava ina i fanauiti faatalofa atu lenei taeao e le mafai foʻi ona faagaloina ia le paia o le ʻaufaigaluega tofi a le atua o loo galulue foʻi ma punou aʻi i le tauʻalagaina pea o le feʻau o le manu mālō keriso faatalofa atu lenei taeao i le suafa manu mālō Iesu Keriso ma faamālō atu mālō le ono saʻi mālō foʻi fai o le faiva mālō foʻi le tautaiaʻe mālō le lava papali i ia le atua na tatou teleʻi agaʻi foʻi le tatou faasoa ma se faupoopoga o le tatou pokalame le galuega o le leleiga o tagata uma i lenei foʻi asofalaile ia le a tatou agaʻi le atua i le tatou tatalo ia agalelei foʻi le atua ma soasoani mai se upu foʻi o le a tatou faasoa i lenei aso ia tamā ua matou faalatalata atu i ou luma ma le loto fiafia ma le loto faafetai ma le mautinoa ua e togiolaina i matou ua e faasaʻolotoina i matou ua e taʻuā miotonuina i matou ua e taʻufanauina i matou ua avea foʻi i matou ma suli faatasi ma Keriso ua uso ma tuafafine i lou mālō i ia o i lenei taeao faafetai i le ola ma le mautinoa ua e aumai faafetai le manuia faafetai lau puipuiga i luga o Samoa atoa faafetai lou fesoasoani inai o matou taʻitaʻi auā le faafoefoeina o upu fai o Samoa faafetai lau ʻaufaigaluega totofi o loo latou tauʻalaga ina pea le feʻau o le amiotonu feʻau o le ola feʻau o le faaolataga ina ia toʻatele ni Samoa e agaʻi atu i lou mālō faafetai lau upu tamā ae mai se foʻi lou agaga paia ma lau faauʻuga e mafai ai ona matou lufilufina e mafai ai ona matou faasoaina e ala i lou fesoasoani mai faafetai au faamanuiaga faafetai i lau puipuiga malu i luga o Samoa faafetai au faamanuiaga i ona eleele ma ona lau fanua faafetai foʻi lou agalelei ai matou o loo matou nofo atu i atunuu e mamao ma taputapu ai atu talitonu e lē o mavae foʻi lou alofa ma lou agalelei luga o matou tagata o fea lava matou te iai le atua suʻe lava lo matou faamalama ma tilotilo atu tapu ai atu ma tatalo atu ma faamanuia atu mo se o matou atunuu o Samoa o le atunuu e pele i o matou loto o lo matou tofi na e foaʻi mai matou te faafoʻi atu le faafetai le viiga le faamanū ma le faneetaga ia te oe ua oe lava o le atua e ou le pule ma le mana ma mea uma lava ua e foaʻi mai ia o i lenei taeao talo ma le loto faamaualalo soasoani mai afio mai ala le mana o lou agaga paia seʻi e faaali faailoa mea fou ae mai se foʻi le mea moni o taatia i totonu o lau upu seʻi aʻoaʻo seʻi faatonu seʻi faapoto seʻi aʻoaʻi ai i matou ina ia matou faia ai lau amio tonu tamā faamanuia si o matou atunuu
Whaamunia le whaafonga mai o ai lava. E maua mai le nei polokalame. Ma maua le avanoa e mafuta mai ai. Ia e anga le lei fesoso ani atu. Whaamunia e whiangai ai. Si o matou watu nuu iso se tafo le nei lalolangi. Tiu te mawhaiva. Ia iai pea lo wanga le lei. Le whaangaloina le nei tai au i la matou te talo lo nuu filifilia. O tangata Israelu. Matou te talo matu ina atu. Si tia o tangata i o luma i le nei tai au. Matou mata atu ta maa male alofa. Ai matou te talitonu ma le whātua tua. O iai lava lau pule maloa ao i lunga o lava tangata. Ai mai se fo i au fuafuanga ua leva o na whatatu tia molo nuu mau tangata. Le atua whaia lo fina ngā. Pui ma leo sau tuli manu e whao i Israelu e mai se le aipa i o Jerusalema. I le mana o lo toto Yesu Kristo. Anga le lei mai le ne yaso tamā. Le amtaina se i o oilo na whai wina. Tu mau pēle vi inga i atu oio no lo swafa Yesu. Amen. Ya, di ia le atua o se whaupoponga le nei o le tātou polokalame māsan. Pe sa ia ia stofi le nātausanga. Ia o le ua suia mai foi i le aso whaleile. Ia, i le itu la se fulu i nei a mātou i Australia. Ia au te malnatu po le itu la nai tasi. Ia, i New Zealand foi po Samoa. Ia le whatalo whatuai mā lole. Sai fo i nei vai taimi. Ai, o le tātou au tū le nā ua tu inatu. Ni mā mea po o lo ua ilunga le tātou screen. Ma le tātou tus whaitau fo i o lo whaua wina pēa. Le romolo na tāu koe walu. Ia, le u tātou i ai le whai upu e luasu ma le whā. Ia, se ia whaangata le whai upu e tols fulu. Ia, whai o le te muli ta ia le tātou polokalame. Ia o le tātou polokalame lona tolu le nei i le mata upu lava le nei e valu. Ona e ieli talitonunga o lo te le ma batanga o fia fo i le sosia ma le tamau a inga o le atua. O lo iai pe i nei tusi o le tustusinga a le apostolo Paulo ina ua whatau nuku atu i Roma lana whainga malanga whamisonali. Ia lea ua tato iai mata upu e valu. Ia sa tātou tala noa le nawa yaso. Ia i mafua anga e lima ia lai o na tātou ui whaingatā ma kuapunga. Ia le atua, al whaua wina nei ma le whai upu e luasu ma le wha. Ia ole a o tui nātu fo i lunga ia ma whaitau wina. Ia wā fo i lau mai moa sila mai le nei tai au. Ia la whaitau wina mua le wha Samoa ia o na nā tu fwile o whaperitania ia e fsosoani mai e whalau te le aili tātou wa tā upu. A wā e whaolaina i tātou i le whaamoe moe. A o le whaamoe moe ua wa aia, e le o le whaamoe moe lea. A e pe whape whea o na toe whaamoe moe se tasi i se mea ua wa aia. A e pe tai. A tātou whaamoe moe i le mea ua le wa aia. Tātou te whaatali atu i ai male o musa. Ia le atua. Whaitawina whaperitania. We were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for it. But if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. Lea e tala tusa ai ai nei nei vaenga e tau ai lo faita wina o le Whaperitania e mawhai ai ona o whaamatala i di atu pe a sosoani lo whaasamo inga o le tato matau o le nā ua tu nā tui luma se manatu autu o e vava ai i le nasu o iai sou whaamoe moe po se langona ia te oe ete tō manatu mai mawhau ai i le aso lea o lo tātia mai. Po o le whaamoe moe fo i po le hope.
tangata 𝗗𝗚𝗙𝗚𝗏. Po tangata ua whaolaina pe whanau whauina. Po anai manino i whaperetania. Pe ona uwhaitauina. When we were given this hope and we were saved. E manino leila le whaperetania. Ua tātou maua po ua tuina mai le nei whaamoe mo i tātou. Po ua whaataatia mai e lea tua le whaamoe lea mo i tātou. Ina ua tātou whaolaina. When we were saved. O mea manino i e fia whaamanino. A e le whanau fōwina pe e te le whaolaina fo. E le mawhai fo i ona iai se wa ai mamao lea po se tō wha mamao lea i te manatu natu iai. E iai se wha moe o tātia mai. Leila ona whamatala le whape mai. If we already have something, we don't need to hope for it. A whape o lea ua tātia so wha moe i lalo nei. Whata i tainga, o lea ua iai lo whale, ua iai lau ta vale, ua iai lo whanua, ua mautū lo ainga, ua leai fo se mea e te toi papole ai. O lo wha moe ngā atoa fo i leo ua tātia i lunga o mea ia ua e wa ai atu iai. Lea lai whamai le apostolo, a whai, if we already have something, we don't need to hope for it. I reila se mea i te toi mawhau ai fua, le anga naua iai. You already have it. Po le nā fo ua iau lima lo wha moe. Le mea ua e wha moe o nae tuu atoa i ai lo wha moe ngā. I le mea ua i ate oe. Ai whamai lara wha upe losu lima. But if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. Pe o le so mai i le apostolo le ta upu sa tātou tala noa i le vai ason tēnei. I mea e lima. E whaaui ei oe i ti ngā ma mea whai ngata o le soifuanga le nei. E le ngata pe o mafuanga e lima sa tātou tala noa i. E tauwi ai oe. Pe i whaen whamai le apostolo o mawhatianga po o ti ngā ma masangia. I le whaatu saina i le tele o le taui, o le whaulai, o le mamalu e whaalia mai atali. O isi vae ngā sa talanoa ia, te whiona mo le mauele tusi o luka. Talanoa i Yesu, e au ngā mea ua ui a isi tangata. Whaingata ma puapua ngā ua ui a isi tangata. E whaimale sona mo oe lea e te soifua ma e ola. Ma e wa ai atu iai. Ina ia e sala mo ai fo, a wai ai fo le taimi e te ui ai. O lea la ua au tau konyeki aku ma le vaenga le wo i le tātou porkalama. Whamaia, if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. O le winga la le whaamtalanga. Ona o lea wa iai le whaamoe o lo tātia mai luma. E le i o mai pe tātou te le i o iai. E ta tau wai ona tātou wa whaatali ma le onu sai ma le mautinoa. O le upula le o le confidence o le alo o iai i le whaasamoina. Le alalina e ala i ono uwhaitauina le whaaperetania. Wa whamai whaasamoa. Ai pe tai a tātou whaamoe i le mea ua lewa aia. Tātou te whaatali atu wai ma le onu sai. Na le onu sa ila lea po le patient lea i whaperetani. A e lo a mai ai le mauti noa. Langa e mawhai ona e onu sa ia. Ia ai te le o mauti noa po le ale mea lea le ona e onu sa. Ai mana ia le whaperetani o le whaupopo i e apostolo. We must wait patiently and confidently. Amen. O le ase awa onga o lo tātia mai i. Ua whainga tā tele i le tangata mau-oa, ma le tangata ua tele mea e tua iai. E tua iai. Whainga tā tele o na toe whaamoe i sesi mea. Pe iei se wa ainga i tua atu. O le nei soi fuanga ma le o langa o iai.
leanga ua mautu, leanga ua mausali, leanga iai mea, leanga ua tele mea, ua fai ma faa moe moenga, po ua tuu atoa iai, le faa tua tuanga, ma le faa moe moe, o lona manuia lea. Ia lea tua. Ae manino a le fai upe luasu malfana e olo ilunga pe o le tatou sui. We were given this hope when we were saved. Olo o makuai specific fo i mai a tangata olo o whapena ona ave iai lea wha moe moe. Se i longa lava e te whaolaina whatoa e maua pe e te look forward fo i pe entairo fo i oe i le hope lea po le wha moe moe lea. O le fesili, o le a lea wha moe moe. Amen. O te iloa, ua manino mamala malama le tali, o le wha moe moe o so se kemsia. Po o le wha moe moe fo i leo le atua na sawa Yesu, ina ia awane i whano se si o tātou. Amen. Awane i wha apolonga ina pea i tātou. Awane i olo pala ina pea i tātou, e le tino maona tu ina nau. Awane i ngata i lalo nei mea tātou te mawhau whau i iai. Awane i manu mālo le fili maana mai lei i so se tangata. So se tangata, ma mai for God so loved the world of people. Longa winga o le lalo langi atoa. Le wha moe moe o le alofa o le atua. Na awina mai ailo na alo o Yesu Kiriso. Awa ne ingata i lalo nei. Amen. Tala le apau. Awa ne ingata i lalo nei mea tātou te wha moe moe i ai. I ia le atua. Ai whamai la, we were given this hope when we were saved. I ia le atua. Mai al whasa mo. Awa e whaolaina i tātou i le wha moe moe. A o le wha moe moe ua waaia. E tau le maua le fo i lou whaitauina le wha sa. Mai awa e whaolaina i tātou i le wha moe moe. A o le wha moe moe ua waaia. E le o le wha moe moe lea. Awa pe wha pe whea ona toi wha moe moe se tasi i le mea ua waaia. Amen. Ia, e te whaawasenga mai ai o i lau whaasa moa ma lau interpretation polo interpreting o le whaasa moa lea. Le lau alatu i whaaperetania. Ia pi e whaingofie i lau ia tilo tilo. Mai, we were given this hope when we were saved. Na tātou maua le wha moe moe lea pe ua tuina mai le wha moe moe lea mo i tātou. Ina ua tātou whaoreina. E line up e tutusa le leia la maa o onga le apostol. Pifo e whai mai amatanga la vole tusini. E le o toi iai se whaasala. I se ua ia ke riso Yesu. Po se ua whaoreina. Po se ua talia ina le whaolata. E le o toi iai la. Le fuia o le so se tasi la ua tau o le whanau a le atua. Ua taita ina. E le anganga o le atua. Awa o lea tātou tila i o atu i lesi vaenga leo le tātou whasoa. Nai pei ono autu ina atua i tua se tasi o awa onga. The Holy Spirit help us in our weakness. Awa foi. Na o le tangata ua whanau fowina ma whaolaina. Ua ta ua o whanau a le atua. O whanau fo ia le moli mawai pauro i le tusi leo Roma le mata upe vana. O whanau a le atua e tai e le anganga o le atua. Manino lele. E manino lele. O whanau a le atua e tai e le anganga o le atua. A le ala tato o tu le vaenga lea fu i ke whamama wha i le vaenga le ilunga. O le anganga pa ia fo i lea e fe soso ani mai i le oipo o mea e tātou te vai ai. I ia le atua. Are you look forward to that day?
o se faa au tū le nā po se manatu au tū nā lea tātou te talatala noa iai. I le nei fo iaso ai mese le nei tū la o le tātou polkalame. Ea, o manatu natu i le nā aso. Ia le atua, whaasolo le tātou tusi. Whamailo leo whai upu e losu ma leo no. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. The Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. Tātou te leiloa po le ale mea lai fina ngalo le atua le tama e te tatalo atuai. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. E whaapea fo'i le anganga o na fesoasoa ni mai i lo tātou vai. A wā tātou te leiloa mea tātou te ole atuai male le tusa. Ai peita. O le anganga lea o le atua po le anganga pa ia lea o le atua. E whautua o ia mo i tātou i o i le oi e le mawhai o na talatala. I ia le atua. O le tā ua lea o lo whamatalatala o le ia manino le ile vaenga mua. O mea uma ia e mawhai ona e malama iai ma e look forward iai pe a mua whaola ina lo ngaka. E fiu fo i e wha malama mea whaale anganga i tangata whaale tino po tangata e ola pea i le tino. Le tai o na malama. E le tai o na whataua. E le tai foi o na manao e fia malama lama iai. Manau lo na loto. E fia inu iai. Ma fia i loa atili. Ma ola e le tai. Se i vanga nalama. Ua e whaia se filifilinga poto malita ua i loso i fua malowola. E whaalelei ai oe maletu. Amen. O le porkalame le nei. O le porkalame ua whaingoa ina mai le upu lava le atua. Le lua le kolonito e 5. A ona whai upu whai ui o le mutau. O ina o lo o fausia mai ai. Se angava tau po se autu o lo o angai pe iai le porkalame. O le ngaluenga o le leinga mo tangata uma. O le ala fo i lea e taula iai lava le nei porkalame i le whaola tanga na saunia e ke riso. Langa na paulea o le awala e whaale lei na i tau. Na paulea o le fesota inga e mawhai ai ona e malama i mea whaale anga. Na pau fo i lea o le fesota inga e mawhai ai ona vāvala lata lo loto ma le fatu o le atu. O i fo i e whaangalo umai lava ma mawai e se ai le tangata tuai. A ua whaafo wina mea uma e ala i le fesoso ani mai o le anganga o le atu. Lea fo i la ua tato wo mai i se tasi fo i vaenga tā ua lea pe ona tu inatu o le anganga pa ia o le atua e fesoso ani mai i o tato vai. I le oi e le mawhaama talatalaina in our weaknesses. I ia le atua. E tele a mea vai, e tele mea tinga, e tele mea whaafati a tā mai, e tele lui tau. Te leilo fo i po ani mea tinga o e ui ai
i le nei vai tau o lau Savalinga. Po ua e whaolaina, pētele i whaia fo i sau filifilinga e talia a Yesu. Po le a lava, le tu ai ngā soifuanga le nai e te ola, e mauti noa lava, e le omisia matinga. E le omisia malu i tau. E le omisia maniti ngā onga, e le mawhai e tau wau, ina le mawhai ona e ono sa ia. Amen. O le alwhata ita inga o le nei talau te whaitu. O lau mai moa atu, o lau tilo atu, ma lau mai tau atu i Samoa, i le taimile nei. Ua na o le toa manu, ua na o le toa ua ofoina a toa lo na ola mo Keriso. Ua na o le toa ua mawhai o na whaale leia male atua. E mawhai o na ia ono sa ia. Mea tinga, ma wa ai pea i le nei wha moe o lo o tatia mai. Male ono sai, male loto tele. With patience and confidence. Lama ua o whai atua i le nei tala. Langa e le tau ngō fie upu. Langa e le talia ngō fie whaamatalanga ata ngata o lo o whelafo ai. Ma whe aveai i lunga o le savili. Po o lunga o le ea. Langa e le na o se toa lua pe, toa tolu pe, toa wha pe, toa se furu pe, toa se lau pe, toa lua se lau pe, toa afe. Mata linga o lo o whaalongolongo ma mai moa. I upu whe aveai i to tonu o Samoa i le taimile nei. E lo o tusi atu la le lima o le tato polkalame a o leo te fia whaamatala inga ti ngā onga o le Savalinga. E na o le toa manu ua whaatasi ma Keriso. E ma whai ona ia pu lea lo na loto. Ma ono sa ia ma loto telepea. Langa e le o le unga lea o lana tamuenga. E le o le unga lea o le tatou Savalinga. E le o le tatou taunu unga lea. O te manatu fo. O le nā se langona i tai o Samoa. Ai mai se, ya, tu lou ia. Lau tā ua le ingoa o le pale mia. Tu lou ia lau o fionga. Le pale mia o Samoa. Ai mai se fo inisi o tamā lii o le atunu, matai o le atunu. Po e kale sia fo. O e o lo o tau ai atu iai ni maa. O e o lo o fetongi atu iai ni maa. Mani upu, mani tala. E le mawhai e se tangata. Ona ono sa ia, matali talia. O le ala lea whamai e le tala le apostol. E whaapea fo i lea nganga o na whesosoani mai ai tātou i o tātou vai. A wā tātou te leiloa mea tātou te ole atu ai ma le letus. Ai peitai o lea nganga lea. O lo o whautua o ia mo i tātou. I le oi lea i le mawhai o na talatala ina. Le oi le nai to tono lo loto. E le ai seisi tangata. E mawhai o na ia whamatala ina. Na o oe lava. O ai lava la se tangata o lo o ui ti ngā whaapea. E le ai ma se tasi tangata. E mawhai na ia langona ina. Le langona le nai a te oe. Se i vanga nā la le pori lea po le tino lea watau o le tino Keriso. E langona whaatasi ai e tangata Kerisiano uma. Ua fusi le tino e tasi ma le loto e tasi. Le langona lea. Le angai whamai a whaina le si tū tino. E o ia atoa le tino. A whaifoi o le te tapua i mamau atu po whea lava o lo e tapua i ai po e Samoa po e whafonei. Ma e tatalo mo Samoa. E te langona lai lo tino. Le oi lea.
Le oi fai mai le apostol. Le oi e le mawhaa matala talaina. A o ai lo fisosoa. The Holy Spirit help us in our weaknesses. A wafo i oisi taimi wa ele iloa po le ale tu ai ngā tatalo o le a e tatalo. Po le a e tatalo e whaamalaia. Po le a e tatalo se palasia e ia se ala i le ulu o le natangata. Te la ngona tu ai ngā la ngona le nā e o ia i tātou tangata. Pe a tātou wa aia pea ni winga whaasau sili, ma ni winga le mawhau whau o ni tangata, ai anga i atu i ate oi. Pau atu ai ngā la ngona ma tu ai ngā tatalo, ai ole a o atu, ole a whao so ina i lo mawhau whau. Se paua e ia se la au, se iangi mai ia se a whaa, se i lulu e ia se mafui e. Se ingoto atua. Te lo tu ai ngā la ngona. Wa e lei loa. Wa e lei loa. Lea lai whamai e le fionga pa ia le atua. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for in time like this. Ia le atua. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Le oi lea, e le ai ni upu e wha matala ina, e na o oe lava i te nofo ma oe neiti ngā, wa e le loa po le alme la whai. Ai vi ia le atua. The Holy Spirit is our help. Ai koe kongeki ala i amatanga. E le mawhaila ona e maua le fesoasoani le nā. Pe alua le ma le atu. Don't take me wrong. Aua fo ina i tātou ave se ina le upu lea ale atua. Lea ngai mana o mia ona toe whaale lei mua i tātou male atua. O le ale pini. Ua leva ona tātou wola mai leo langa so ona whai male paa. Na pule a tātou le mea na tātou loto iai. Le ai se kea, le ai se mawhau, le mawhau. Le ai se ava ma se mi ngao i le atua. Ia tātou mea sa whai. Ia le atua. Leo ki tala noa atu fo i mai le experience ma le o langa sa o wolai. E lotu le asu sa, ai whai a me mana o i le tangata, i le vai asu. Ona toi alu fo i le asu sa, o le o langa, lava lea sa tato wola umamai ai. Le ai se ava, le ai se mi ngao, le ai se mawhau, le ai se mata, le ai se malama i le upu a le atu. E koe ki ala i le whai upu, e luas funmarifa. We were given this hope when we were saved. Ua tātou maua le nei wha moe, ua tātou maua le nei fesoasoani, ua tātou maua le nei le leinga. Ina ua tātou whaola ina po ua tātou le lei ma le atua. I ia le atua. Pai perosu marifitu. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. Bela lea ua tātou te popole. Langa a e tangi ma e oi ma e uiti ngā ma e ono sai ma lou mauti noa. Pa mai e sila fia le lei e tamā lo loto. God knows our hearts. All hearts. Loto uma. Fatu umotanga tomaya e loa ele atua. God, the Father who knows all hearts, knows what the Spirit is saying. E loa ele atua lo loto, e loa fo i e tamā, le mea o le atala noa tua i le anganga pa ia i ate oi. Le connection le ale tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Tamā o lo o sao fai,
o lo alala I lona nofo ali'i, lona alo o lo fautua. Ale mo le mata upule runga. Pamaia. But the Holy Spirit prays for us with groaning that cannot be expressed. A o le anganga lea, o lo fe soa ni mai e tatalo I le oi maliti ngā naite nofo ma oe, ma o nofo ma, e le mawhaia ni upu o na whamatalaina. I ia le atu. Pai mai lola I o le whai pelua suma le fitu, e sila fia e ta mā loto uma. E sila fia foi e le atua le ta mā, le meo le awhai atu ai le anganga o le atua I atu. For the Spirit bleeds for us believers. Ea, ele I lava le nā e toi wha maonia I pea, le neia awa onga. Ele so o na maua e se tangata, wha manuyanga masosia matamau a inga I o le atua, na o le tangata ua whaolaina, na o le tangata ua fili lona lotu. E a vea Yesu Keriso maali'i ma whaola I lona ola. Ale mai for the Spirit bleeds for us, for all of the believers na o tangata ua whatua tua matalitonu I le maliu o Keriso. In harmony with God's own will. Amen. O le ale fina ngalo tu pito leo le, e le fina ngalo lava tama, ina ia whano se tas. O le tu whaata singa po le ao wha inga a toa leo le fina ngalo po o le wia leo tama. Ina ia aua lava ne I whano se tas. Aua ne I manu maa lo pea, le tino angasala, aua ne I whaapolonga ina pea se tasi I le angasala. Aua ne I manu maa lo le ti a polo, maana mai lei, I so se tangata. Aia, maia. All the believers, the Spirit bleeds for the believers in harmony with God's own will. O le finangalo tama, I tatou saufanga umai le manuia. That glorious day. Pion whaautu e le tatou proklame le nawa yaso. O le mamalu atali o lo whaatali mai. A tonu fo I te whaalongolongo mai, e te le tali tonu fo I lea a oa onga. Aisea, langa fo I le ua mausali lava mea e te tali tonu I ai. Wa e wha moe lava I mea wa e va ai I ai, mea wa e maua, wa e comfortable for I lo si o manga because you have a lot of money. You have a lot of things in your hands. Te leo toi mawhau ai foi, I sesi manuia e sili atu, na I lo mea e pala, ma mea e ngata I lalo nei. Toi lua tato whaiupu. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. O lea e, kumai ai koko. O lea lava e amai ale fina ngalo lea tua I tangata whaapitoa I ai lona fina ngalo ma lea oa onga lea le apostol. Aisia, lea fu ufa mani whamaia e sila fia e lea tua. Let me read in Psalm 1. Mana ia la fa Psalm 1 vai ngale fa ua tato I lofo e ngā lue lea tua I mea umalava mo le lei fa tasimo I lato o e alolo fa atu I lea tua. O e ua vala awina I lona fina ngalo. E le o mea uma e ngā lue ai lea tua mo tangata. God loves everyone. God loves the world. Aia e tilo I a oa onga le apostolo o loo matua wha ma oti e ngā lue lea tua I mea umalava mo le lei whaatasi mo I lātou o ea lolo whaatu I a te ia. Specific for ia. Mo ea lolo whaatu I a te ia. O e ua wala a wina
i lona finangalo. For those who love God and are called according to his purpose for them. Amen. La me ua wala au ai oe le atu. Wa e loa le wha moe moe o le atua na wala au wina ai oe. I ia le atua. E ngā lue le atua. E ngā lue le atua. God causes everything to work together for the good of those. E ngā lue le atua mole le leio oe. Ma oe. Ma oe, ma oe, ma oe, ma au. Te atalo lofa I le atua. Amen. Ma ila toua wa bala awina e le atua. For those who call according to his purpose for them. E ele fa moe moe o le atua mo oe na bala awina I oe. Di ia le atua. Di ia le atua. Fa upelo sumaliva. For God knew his people in advance. And he chose them to become like his son, so that his son will be the firstborn among many brothers and sisters. Mantua foi ole vai ngale ale na fa ai u ele tato por kalami le tusi o e pelu. Le tusi e pelu na matua au mai ai ma matua I fa lata mai ai ele tustala e pelu. Le lua mafu tanga lea makewiso. Amen. A e ui whaingata mapupua ngāte ono sa ia whamaia na ta uai oe na a vea whamaina le mai ke riso e tau o ia, e tau oe o lona uso ma lona tuafine. Lea la uto e tala no mai fo I paulo e toe wha mafa ma wha malama lama atili. For God knew his people in advance. Wa leva o na iloa oe e tama. Pei foi on tala noa Jeremia a o yai I le manava o lo tina wa leva ona yai le plan ma le fuafuanga a le atua mo oe. So that and he chose them to become his like his son. Le uto e wha manatu mai I le amatanga o le fuafuanga a le atua. Na whaia le tangata I le atua I lona fōlinga from his image and his likeness. I fōlinga po le image leo le atua I fōlinga o le atua maona winga. His characters po his likeness. Lea fo I la uto e tala noa le apostol. And he chose them to become like his son, like Jesus. To be like Jesus. So that his son would be the firstborn, ina ia avea ilo na alo o le ulumatua, would be the firstborn among many brothers and sisters. Ava aila ia ile li o le wa o mai ai tato wele tu. Po le o onga le a paulo wa o mai ai I Roma. E sila fia o e tama. Maha ngai ai. Wa leva o na iloa o e tama, le porkalame a tama, le atua le tama mo oe, wa leva o na ile mafau fau po le finangalo o le atua. Na ia filifilia fo I oe, ina ia e fōlinga I lona alo. Be like his son. Amen. Oka. Wa fai asi fai nkakele. Wa fai si maua lunga o le levo lea. Wa si ikia ia e le aposkolo. Le standards o le kaolanga I kakau o ngā kaolai. To be like his son. Oka. Ia oai se e mawhai o ngā ola e pei o kemiso. Amen. A o le maua lunga le nā o le skepu le ua kau mawhai le aposkolo Paulo. A whai e kalangoa whaapea aposkolo Paulo. I 100% agree. Because in the book of Acts, nga savali mai e aposkolo pia o savali mai e keriso. Nga kau ai e kanga kai maala kongi le vangu, kongi lunga, kongi lalo, sasa, soli vai. E malama leila le aposkolo. I le olanga e ke olai esa sana.
ke ola ai whapeo ke riso. La ngai le isau ke riso sa vali mai, sa vali peise, peise kupu lungu no. He didn't came that way. E whainga kā ke le foi. Nga whangau mai ai whainga kā. Amen. Whangau mai ai le whale o mangu. O aise si nga whangau se whale o mangu. O le fisiri, e ise sa moa nga whangau se whale pofu. No one. Ka ko whangangau uma o le kele o ka kou nga whangangau I whale maa. Se ibanga ngā kua aku o le generation le a maa kou kua aku. A kongu ai sa whangangau ai ngisi e whaonga e ngai whako sanga I kongu a inga. Ke lo ua koua kelinga mawai aku kupulanga sa whangangau I ko kongu maoka na lawa. A ole ko akele ole kupulanga le neiwa iai. A lo whale mai. Tele a o whale mai nei fafo, whale mai Samoa. Mo foanga le lei, ka penga le lei. Aia lo faola, aia ke riso, aia le alo le atua. Le ai. Mea la ngā a kalangoa fo isesi a Paulo, pe kalangoa Paulo, I la ngā oa onga lea. La ngā ele I whaingo fie, la ngā filifilinga ngā whai. Longa o langa sa wā sa whai le kāle sia. Ai ngā kai alo ele manga o lea ngā ngapai. Li liu lo le kamaloa. Ma ui mai ai loa I whainga kāi. O le mea ngā ngālainga ingosia. O le mea ngā ngālainga ingosia I ngā ua filifili ma whaakua le aposkolo. I le maliua ke riso. Makali kongu I le koe kua ke riso. Sa vali mai ai loa. Iki ngā ma whainga kā ma le oi e le ma wha makalakalai. Le ala o sauloa kusi langa kusi le ai Roma. Awa ngā alanga o I Loma. O longa whi ngau o ngā ole pio whamasingonga. Pio whamasingonga. Pio whamasingo mawalunga. Po le whamasingonga mawalunga. Ki ngā ngala ko I loa le ai se sala le aposkolo. Ai le whaia se whai unga o ngā ole fefe ia I ukaia. Pio. Fefe kangaka. Ai le whaia le whamasingonga kongu ale atua. Paul came that way. Nga pasi mai ai Paulo le soifuanga ngā. Sa vali mai ai. Laka I ngā uma mai le kusi o ngā luenga. Ai ka moe mai ki Apolo ala mai le ngaka sa ule 5. A whainga le waa ngā malanga mai ai. Whaaleanga le waa. Whaalafuai uma le oloa. Ai sao ka ngaka uma ngai ai. Ai sia. Sa iai Paulo I le waa. Paulo fo inga nga avel wha malosi au le au waa ma ilako uma ngai lunga le waa. Inga ia ku maupe le waa. Le ai se ola ma mai bau. So I malama le aposkolo I le o langa. E avea ai masuri whaakasi ma keriso. Leu whai umai langa wa umarka kōkai. Whamai ea. And he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. And then the last verse. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having them right standing, he gave them his glory. Ia le tu. Lau fai tauina la fa Samoa, fa umalanga o umal tatou tai. O e na tō fia na mua ia, ua wala awina foi I lātou e ia. O e ua wala awina e ia, ua taua mea tonuina foi I lātou e ia. O e ua taua mea tonuina e ia, ua whaamanu ieina foi I lātou e ia. Vi ia le atua. Vai. E le ai ase mea o amai ai fua I kokongu se si li o ese aku. I le li o e alolofa I le atua. E ua whangau fo winga ma whaola inga o lea ma e ua wala a wina e le atua. I ia le atua. E il vaenga muli au toe fia fo e toe whaperetania langa le ese le whaiunga. Whamai le whaiunga. And having given them the right standing, he gave them his glory.
tau kalangola I pimele o le right standing. Tanga le faa Samoina, whamaili faa Samoa e taua mea tonuina e ia, ua faa manuia ina fo'i la tau e ia. O lai faa, the end whamai e maua fo'i e la tau le mamalu o le manuia na le faa Samoa. A le amio tonu po le taua mea tonuina le I, lai faa piritania e ina, you have that right stand. That's where you stand. You stand in the truth. You stand in the righteousness of God. E ke kuai I le amio tonu ale atua. I ia le atua. Le mea lea le kausa ili e Samoa. Fea le ka akia I le amio kongu. A faila o oe ua faale leia male. A fai o oe ua whanau fōwina mai whaolaina. A fai o oe ua identify as a son, as a heir, as children of the Almighty God. This is where we stand. This is where we stand. We all stand together in the righteousness. We stand in the truth. Ka kou ke kuku le mea moni. Ka kou ke kuku e uphold the righteousness lea. Tātou te tutu e whaamalo sia ma tiklea lea mi o tonu lea. Ina ia so loi ai mea pio pio. A ta ngata o le lalo langi o lo whaia. E whape nā fo I Samoa. O ai e tutu whaatasi. Ale ma naia I ol mele la to e fo ia tula ia. Fai pelo su malfitu. Fa mai ia. O le su e loto wa silafia e ia le fina ngalo le anganga a wa o lo fautua o ia mole au pa ia e tusa ma le fina ngalo o le atua. I want to read in English. 27. And the Father who knows all hearts, knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. And this is where we stand, in unity, in harmony with God's will. Kako ke kukua I whakaungu le fina ngalo le atua mo Samoa ina ia whaia e Samoa. Le ami o tonu a olo sila sila fo fonga o le atu. Ona le tatou taimi whaatula mai. Ai whaai u whapea hoi tatou pokala. Whai mai al tala. The Holy Spirit help us in our weaknesses. E ei o tatou vai vainga. E iei fo I mea tātou te leiloa. E iei fo I mea tātou te poloka ai. Ma to I lalo ai, ma vai vai ai. Ai a whai loa lau whiriwhilinga lea. O le whiriwhilinga lea, e le ma whai ona tuua I le nei polkalami. Le anga o le ngō le nei polkalami. O le ngaluenga lea o le leinga mo tangata ua. A whai o le te whaafongafonga mai fo I le I whaia lava le nei le leinga. O te talitonu fo I olo o ngata lava I lalo nei mea e te mawhau whau I. Olo o ngata I lalo nei mea e olo e wawa ai ai. E lo o iai so wha moe moe. You are not look forward to that glorious hope. La e whaakakia mai o ele atua mo o e ma. A whai e lo o iai so la ngona. E lo o iai fo I so maa. Ma fau whapena I mea o loo tatia po kalame le atua ua saunia mo ona tangata. O le awanoa le lei lava le nei. E wha le lei ai o dua ma le atua. Ona e muli mai lei upo le nei te talo. Le atua le tamaa. O au o le tangata angasana. O te lei loa lava ma se mea tau I lo malo. E ngata fo I lalo nei mea o te mawhau fau ma o wha moe moe I ai.
a ua ou whaalongolongo I lau upu tama. Ua ou langona ai. Ma ou iloa ai. E iai le manuia tali ma le ola e whaavavau. Ua e tapena ina mo so se tasi e whātua tua I ate. Ta mawo ou sau ma le loto maua lalo. O te whaato ese, wha mole mole, wha ngalo mai au le tangata angasana. Awa o whaatua tua I lo suafa. Wa o whaatua tua I lo maliu. Wa o talitonu na toe whaatuina o I le mana o le atua. Ta dia mai a lo uanganga. Whaafetai lau whaola tanga Yesu. Wa o ngalo mama mai. Wa o tau tino fo. Wa o whaola ina I lo walo whatuna. Ono lo swafa Yesu. Amen. Ya, ia le tua o se whapoponga lana o tatou po kalame nei fwaiwa yaso, nga luenga le lenga mo tangata uma, ia. Maru ave fale I so, ngalo se upu foi o le tau tamalii. Ya, talitonu lava ia wanga le leile atua, masosan mai e lui tau ina foi tatou uma lava I lana upu, I le nei yaso, wha mauti noa I pea I o tatou loto. Le wha moe moe ma le fina ngalo alofa o le atua mo I tatou manuia, fuafuanga lo toi le nei yaso e mese foi le weekend o lo anga I atu iai. Whaafutai sa moa ina I o tatou te mama tina mātutua I lau tau tapua inga te talo. Tonu foi o le mana leo tau te talo. Olo manui ai whaiva ma tiu te au tame whanau. Whamunia foi le tua ili nei ala leo, le pulenga a mese foi I a Global Kingdom TV. Ua mawhai ona wina atua ili nei porkalame mo le nei tātou toi wheloa I le aso whalaile o mua. Ia pule alofa le tua tātou te au I atu. Se muia mo le tami nei whatou whawha so I fuia. God bless.